Ia na tu ampai to matot tario lo mapiara coki, kadi mapiara coki magai, ia komelo iman re cokin na jolo nasa dia ngangan re, nasa ni makada nasa bakdeno lelo mala tau kasiasi, kolok nasi dakai, nalapak burai ya tu. Nah kadalini coki jolo tawana na pamuan re, selamat tu mancaji pak domi, yang mana tu na pakai, itu adalah doa. Iyo po nak mondri deh na pahangir apa sih teruban itu keren tapahari cedeye jadi aja tapasale makana masih nang kacoki pandre masih dak kaya tu namo aja tu balawai mandre be pasti dak kamato ki hades makana de gaga belok kolok mandre agagat ade nang ci pasti dak ka sese nang pengalatan iyo kene makiro pahange pak de tak dareke. Ia mananna pakasiwengi angkai ijama mesti memang dipahami dengan ilmunya. Nasaba ia ko pat disangenge hilalenna sibde ibadah degaga maka ia ro ibadah ia angkai ijama nomor sidi kada deto yakin. Nomor 2 kegunaannya ia ro pakasiwengi kada deto nirisam sehingga kehusyuan dalam ibadah itu hilang. Kemudian yang ketiga, nareko angka tahu takut salah kangi ro agagai ijamae. Kadangkala kita mengatakan beje salah tahu ngijero. Nah, tu ampai taside ibadah, taside pakasiwem, ya rega sinin na iya angkai ipakang karilalanna atau tunggalinota yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, baik itu melalui dalil mutlak. Ya rega angkai na jelaskan 2 tau pandritata. Na sabab dena cocok to makada sinin na yaro jamai angka pahat desa na langsung betul ngetumpu kulu kenai. Na sabab angka 2 aga-aga umumi ayatna, umumi dalilena. Misalna maka dari Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nareko musukuruki papedalle ku utambaya kodalle tapi nareko de musukuruki isangi pacalaku masarro iya aya ewe nagariskani pong Allah Ta'ala maka daya kong kadalle waleko ya sangi dalle tanya warampara bawah ya ko angka dalle mulolongang ya rega angka dalle naleko pong Allah Ta'ala maka sukuruki carana tahu sukuru madu-padupang iya wita ko kidalelewe ya ko nabita sukuru mapuasai maka 10 Muharram itu disunahkan puasa karena itu disalamatkan Nabi siaga eganna Nabi nakanna salamakar ilalana 10 Muharram termasuk Nabi Nuh jadi ya rohita ko dalele ya ko Nabi sukuru mapuasai aso aja jangan na nabita na sukuruki na puasangi. Yo pwede ko sukuruki to mandre. Tapi kade na salah. Madupa-dupa mujanya iya na to ampai makadaka. Jadi ya ro nabita na reko sukuru maka dia puasa. Maka ketika Nabi ditanya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin, maka nabita na sabah aso sini ngujaji sebagai tanda kesyukuran. Yang kedua, ayat pertama diturunkan itu kepada Rasulullah itu hari Senin. Jadi nalai tanda syukuru kan nabita na puasangi. Iya koto mak bicara dalele nah. Iya no nak wasa makada koto mak betul ngatumpu kule. Makada iya ko angka tahu lolongat dalle atau merasa senang. Kemudian mandre nataraktiri tahu mandre dena puasa termasuk bidah itu Pak. Koto memang bicara bidah. Iya magala emang apa bidah apa hame meni. Cede-cede bidah de gaga dalelena. Benang kana surongi nabita makada iya ko yaleko dalle terakhir itu tidak ada. Tapi ada orang yang bersyukur disuruh puasa. Makanya ulama kita makanya riasanya syukur madu-padupang. Angka tahu syukur masih dekah. Angka tahu syukur napuadai alhamdulillah. Angka tahu syukur mapuasai. Ini menikega melo tapi te. Kama kiro. Iya ro agama ya Pak nagariska secara umum nih.
barakna sininna agage meloi moloi ilau doko ya kongka masalah menghadapi ilau doko ya miro nasurongan adapun tempat dan waktunya denatoro ya gamena angka natoro sebagian angka to denatoro tapi ya rode natoro ide niat tengi barakna loki masigie na takok lepangi miladong atau loki galut kaduda tudang ko bola-bola ata ita ya seta makanja-kanja tepan milaudongi okoro sebagai tanda kesyukuran denang kana surongi nabita tapi ya komelo ki makatan ni dalele maka da pura pina jama nabita pura pina surong maka ya kong katau nita ya sena makanja napa milaudolo ripo Allah taala bidaya tu kesabadana kena jama nabita tapi kita coba ni putar air gagah masa angka tahu Maria mite gagana napa milaudong istija maka tamaranaka coba di mega ni makoko pendapat apa cede-cede nadena kana jame nabita tapanasa bidah tetap maka dega dalilena padahal angka dalile umum jadi ukuro mondo parentana gamai makanya harus dipisahkan maka da kega dalile mutlak kega dalil langsung menunjuk maka da apa mujamah angka to secara umum ni maka da sukuru ya naro tau sukuru madu padupang angka tau sukuru na maka dani alhamdulillah angka tau sukuru malah pangiletong angka tau sukuru mapakandang no angka sukuru mapakandang biasa angka sukuru maparinung ya mega rupana tapi iya ro agama iya ko angka masalah nalarang iya ko dega agama masalah dia tu nalarang. Yang penting bagaimana orang mengekspresikan kesyukuran. Ini menibawang. Ayana tu ampai makadaka. Loki galut tatite aseta makanja-kanja. Ilodongi syukuru kilori pong Allah Ta'ala. Dia nalarang ya gamay. Ya biko makadaki angka pahat desa nangka padalelena. Ya ajina tajamay. Apa dia nang kana surongin nabita dito pa nang kana pigaw nabita makoro. Ya ko makadaki dia nang kana jame nabita bida manang. Ajalalo tapi patame turanaka ko iro tajama. Apa bida itu? Makiro. Ini penting saya luruskan. Nah sama mega makoko vita baranila da mabicara cede-cede na dega aga dalelena haran na dega aga dalelena na kena jami na bita aja lalu mujami isa neraka ko. Masa milo do tahu na tamaranaka. Ini penting saya luruskan. Apa iro mega vita makoko iro de na sikola lomi macio pengajian na magala mapasalah. Iro mega. Jadi ya komelo ki malomo-lomo daleta talomo-lomo yang iya to kulalan na korange talu tu natap usik di sebenarnya sebutan walayali na asr 10 hari itu disebutkan yang pertama 10 hari di bulan Muharram yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan jadi istimewa ya roh 10 mana 10 pertama ulah Zulhijjah makanya 10 pertama ulah Muharram sampai hari Asyura cuma ini rotomatot abita ko nadati ulah Muharram aserasi bawa 10 na ukurmato na tujiwita sojuma ya ro 10 na Muharram maruapa sa ukoro utamanya Pak Bulu plastik iya malipat sero malipat tapi nasangi maka dasan-sanongan ya ko ya ko melo imakna iwat bisa tapi membeli barang di bulan itu dan di pada tanggal itu angka dalilena itu dalilnya bukan dalil secara umum istilahnya khusus cuma ulama kita menggunakan risalah dari Nabi Nuh alaihi salam apa iro Nabi Nuh watuna talalino na pacio manang isinin na olo-kolo wat dinge macioro perintah pong Allah Ta'ala kadaya na mo pacio tawai pacio to andre kitun rupa na pendre napayaro olo-kolo nadapi 10 Muharram makade na binu na saba sandari lopina na podain kada puasa ko na molo kolo na papuasa to yana tu ampai olo-kolo kamana tu puasa na pak manu itu mapuasa kaya ka tu na puasa manu ya ko mangerang mapuasa tu kumanu ko mangerang apa masolat tu talona ko ipandre manu mangerang karena itu untuk mengatur suhu tubuhnya yang kedua ulae mapuasa tu aga puasa na ulae
denandre selama 40 hari napa taselle ulina di komelo imalolo ula itu mesti denandre deninu selama 40 hari napa lega ulina itu ular. Iya na tu nasabak pura macho mana muyo ko na binu pura na binu suruh ma puasa apa capu yan re na binu cek de mana mani maka dia ko manre tangas so iya capu yan re na suruh ma puasa. Iya na tu ampai olok kolo magala ma puasa patapulo so na ma puasa olok kolo itu denandre yo pui di tau sia sosiwan ni na to makan ada reke ulla itu ma puasa asu itu cokie ma puasa toh ya tu cokie pak komalasai pasti ma puasa supaya liurnya keluar nasu ya racunnya keluar watakalen itu hebatnya binatang. Nah jadi tahu kata ma puasa makotoro aja na to manre supaya iya ro darai na lag iya ro carepa keluar tubuh ro nasaba iya ro andre mega madak yo ko sel iya na ro racunnya ro toksin asana iya na ro lag garo na re kata ma puasa apa iya ro darai na lag iya ro. Ya na tu ampai tu tahu magala manre mai katula sana. Iya. Ya na tu ampai sitongan na makanya poto maliwasa poto manre ipapisau manre sebelum masuk. Yo pidi taj makadani tajeng jok nere-nere na ditambah isi. Ya biasa makoro tapi dia tahu nako tahu baranti tahu si ke sana. Jadi itu penting untuk menjaga pola makan. Makanan kata pandrita makan dia tuh wetange sitongan na onron na lasah. Nah jadi aja na toli liseri materu. Maka dari liseri bang makanya kata ma puasa. Angkat tu barakah itu tahu ma puasa itu sehat. Medicine. Apa olok-olok lagi kau ma puasa untuk sehat. Ya naro ampai setiap bulan sitongan na bahkan setiap minggu ini tau magala ma puasa ya komeki malai minggu-minggu na angka hari Senin dan hari Kamis. Ya komeki malai ulang-ulang na detu le ya rumah kena tak dekat dua si minggu engkato siulang cica siulang kega 13 14 15 sompo na ulangi puasa muti asan na puasa na Nabi Adam. Patu Nabi Adam waktu na ya dempar lokolino ma puasa talung ngesok. Waktu nama puasa pamulang si sepertiga bagi telu ale nama putih mapaciro ma puasa si dua ngaso bagi telu nasi ma puasa si seso mapacimana ngalelena yana tu niasa puasa muti kega umpo ulang nilai bilang 10 telu umpo na ulange 10 pa umpo ulang 10 5 yana royon ma puasa telu ngaso berturut-turut. Tapi dia nak ada soal di menipit yang penting tanggal ini rita. Umpo ulam nilai rita. Maka dia nabita nigi ma puasa talungas solalan nasi ulangnya pada ku ma puasa isi ulang bujur. Ya roi di makundu-kundu ma puasa dia tulis Senin Kamis. Dia naruh tala talungas sok. Ini ku makadaki namunya tu talungas sok isi lada-lada tu. Deni rule aja nana puasa sasapanya ru puasa-puasa khusus deto na ulang-ulang ganayasang pada yamatu 10 na Muharram ta puasa ni cuma yang itu ko 10 na ba Muharram ya puasa berarti soka sejuma na iya ro puasa lain makarro ide na haram makarro mapamula puasa tay ko jumai ina ro ampai makanja ko ta puasa ngi ko Kamisi asirana Muharram ta puasa ti ko 10 na Muharram. Makiro apa makarro dena kada haranga makarro mi mapamula puasa tawe ko puasa sunnah nareko mapamula puasa ki as-sujuma makarro ya sange makarro si balikan na sunnah apa ya ko makadai sunnah balinna ya tu makarro tamaki masigi aja atau tapalayolo sunnah ya ko aja adio tapalayolo makarro makiro jadi tanya bid'ah. Ya pemasuki boleh masigi aja atau tetap pala yolo itu makerai nasaba iya sunnana aja adio we yolo melo ki dio aja ne ki yolo sunnanya tuh koto melo dio to majene iya mi kode to majene na to dio makerai ya tuh jadi ya kode tapi kau isunna makruh asanna ya sange makarro pak de to madosa ko ijamai cuma demi to lolongan ngapalang. Paham ya? Aja takkan dia nak tahu madosa ya, dia nama dosa. Tapi kau makan romi, dia ni gapalan lolongan.
apa ia sunnah hadiah ia kota jamai angka palata ia kodeta jamai deta madosa tapi rogiki nasaba angka bonus deta alai tapahan ini makiro de na iya niko mubah de na marigaga iya niko makadani sunnah iya dikerjakan lolongannya apalah iya kode ini jama rogiki iya ko semak corona iya kode ini jama rogini tapi iya kota jamai itu sama dosa cede bawa tu si salana jadi iya naro tapake 5 euro wajib haram makruh mubah dan sunnah iya naro iya istilah pakai 5 he aja na dipatama iya rumah kada bidah apa iya kipudang ite makada bidah neraka capana tuh iya niko makadaki makruh deh patuna tamaranaka iya onro batena na dita pa bumelo pasalamaki opi puang Allah Ta'ala nilau lansu puang untuk umatku iya ko pigau ici di deceng pak ganaka nga 10 palana tapi iya ko dosa na pigau cidi cidi na moki magai makadai nabi taya ko mapigau ido sa umatku napa mapigau dece cicang sarobo pia sera nabi taya maka apa tu kata cicang minta salah tahu kita pemakan isa neraka je wah sama nalena punna tapi dia tu kagak kodi tapalampuri umpo pahangi kijoloy onro tandrena pakkamasena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita tijapi pakoli onro tandrena pakkamasena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita nalengi hadiah 20 sini tapi dia pada manang nah subuh to pandete sito mana sesa tapi aja no pada manang aga nomor sini dia nama lampe umur pakkamase ya maka dia nabi taja nama lampe umur na umaku antarana na 10 na 70 po aja na pada umana nabi Isa umama diulo kadati sisa butaw nga jalalo anna na 10 na 70 paya ko makibwa idosa dia na meta na madosa iya ko mana nabi taboto pa dito kadati si ratu to boto palimatan re boto 30 taon na paja pa dia na nulalari iya makanya ya maka dia namo paboto umakku deto na meta po kasaba magay dia na malampi umuro na yang kedua deto na meta mutanay mato apa cinampak itu dia na meta mutanay apa ya ko meta itu sisa buitaw to tapat mutanay yo poko 70 mitaw yan na to nabi mak diolo makadang ka umak mato mak dimonri anna mi pulo na taw umuro na 70 tak kajan na nasangaga na napigaw kon na mi pulo na taw umuro na tegere aga na nasa napigaw apa ini nasa sisa butaw umuro ta sisa 500 taw 700 taw umuro na Muhammad aga na napigaw yaro kon na mi pulo na taw umuro na siaga na malana yan na ron nilaw inabita nasaba cede umuro na cede to pala na ko de mo pala pilapira nga yan na ron nilaw iya ko makibwa idosa cidina iya ko makibwa idece pagana ka nga 10 yan ato nakada manja abil hasanati falahu asru amsalihah iya ko pigaw ko cididece yale ko 10 ko pong Allah Ta'ala hadiah ya ropa yan nanti ampay kong kataw tasala ko mani de to tuwak na paka isa narake de na pura nareke ni nabita maka de ko tasala ko cicang mo pigaw dece cicang saromo pasera saromo po sera apa naciding itu makiro kita paham ya jadi yero ini itu ampai maka da tau pandrite ini tuh nakada agama nasuroki nareko angka kesalahan ipigau nasuroki pigau decing tutupilah keburukan itu dengan kebaikan wa atli sayyatal hasanatamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin iya maka day gurut taji patahu dingal marhum al magfurlah iya riya sange patu tu denang kana marajay itu tu napatutu ya kung kagaga maka da oto itong ko tatta to 5 rajay patong ko itu no to ako ang kagapatong ko madali pa na ternyata patong ko kumadali ni jadi makana tutu iar pangkau kam masalamu si boy pangkau kam makanja ya sange patutu na ron nakada guruton na makana iya ko si di dece mupi si di tasipura ko tasala cicang usaha kangi na lepi-lepi ya ro pak ya sik na monroy
Umaki buah ko dece, makadang kadina desa tela wala 100 sabu. Asum banu 200 sabu, natutup itu. Ya kupura ko madosa cicang, aki buah ko dece untuk menutupi. Nasabakam makadani, buru takali siden rantero padahal ayak rona pake makada. Nigi di tau mata anak dece nanya jana atau salama nih itu. Ada guru takali siden ria ko sera pulo na sera jamu na siratu dece musalama mo po. Pasti salah cini mau patuh. Ya tu nak kada Muhammadiyah ropakai makada berpasta bikul khairat. Itu istilah Muhammadiyah berpasta bikul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Betul kan nah, tu lomba-lomba maki buah dece. Ya tu ampai angkat tu tolo masigi pak pure mak beresalang munri masih kiri, pure masih kiri milodongi, pure milodong munri mengaji-ngaji. Tahu sapa mana deceng itu sebelum mas sampajang masih jame manilo masih kiri masalawa nasa mamagai nasa ipegai deceng makiro pada mati je pak balu bato angkat tahu mak balu warra magi je tanah warra mana mau balu maga siya mak balu lasuna magi mak balu masako magi mak balu estrajos barang na laku Siliro, Pak ya kumernak ibai balu nade dalaku dia nagai lolongan. Maka mati itu Pak bere jamaah, angka purana mak bere salah lupa nama masu mang lo saliwa me mani sandalana. Ya iya tuh itu mana lalu ngapalak bere jamaah nade nagaleng ni. Angka tau monro masih kiri. Jadi ya roidi tau monro masih kiri aja je tak pasalah. Maka apa tu tau purana mak bere salah tanah sedekah dalelena. Di meto gaga maka maka pura mabere salat dega dalele angka tanya ini dalele sampajang dalele sikiri iya mi koki dalele sampajang eta sapa de gaga iya na tu ampai sampajange ibuka ikata bere itu tu bere salang iya na pura nama bere salat tanya na sampajang tanya na ibadah mania sanna. Ina tu nakala inna solati wa nusuki ya ko makadai solati sempajang ya ko makadai nusuki ibadah sikiri ibadah hanya sempajang ibadah baca Quran ibadah ya nero ya wa nusuki ini ko makadai inna solati sempajakku sempajang khusus ini ko makadai wa nusuki berarti pakasiwil nah ini kan rupanya tuh salawat istighfar baca Quran tapakkuro angka tuh Pak nasa dia juga ya baca sas aja nagagah pakanja kibawa ni cak dadut tamakon apa tapakanja ki peringarat kalau ripong Allah taala tengerangi kesalahan tak biasa ini si kiri apa maka dia nabita tahu tapakkuro elo ripong Allah taala sijang masarolat dini masa pajasuna sisa burakan. Jadi aku nggak tahu tahu masih sangre-sangre ukut yang itu di titi ulu nama kau jamu tuh maka tahu pakun rumah dek tahu tapakkuro kamah nak kalau pakai siang itu Pak Mega apa aja itu tahu ya mi alena minala pangadu mengaji ni alena nasa ni mai kapalan tahu tu dan tapakkuro de di sangiro apa laku de na pahami iya tu tahu mata riolo nak kada de sekolah tu ya Pak Kiai de nang kawas sekolah itu sekadar agak baca-baca ya apalah maje nang ka otak mako patah kalupan nah ya kong ka baca pa guru ni mandari ni ngeraca pa na lupa itu nah maka de to pandrita ya bahasa na mung ko aja nung mega baca gay bawan ni pangolo ati mulo ripong ya naro na pake maka ga bacaan tu kumani makar mamuni Allah ya maniro ya maniro Allah na sabade na gaga na sana baca pangkame tutu tak kamu maka kunru ipakuli-kuli ni agak gede mau pada pahami kato tak pak tanyale ni pudan ale na mapalai pada leang makometi to ko gamay yanang katau malas si maka pala makundu-kundu pahat tu yanang katau malas si mapahang makundu-kundu tu maka pala ya mina bahaya ko si runtu idua ya to na makundu ya to na tanga maka dai ale na pangulut ta Imam Nawawi ya tu otak na panceji pungalata la dua angka otak marica angka otak marako ya ro otak marica otak mapahang ya ro otak marako otak makapala angka mi tahu la yale keistimewaan dikasih dua-duanya tapi rata-rata tahu ya mega makoro yanang ka masih jama kapala tu makundu-kundu ti papahang tapi yanang ka tahu masih jama pahang makundu-kundu tu makapala
Makiro, iya ko otak kering, otak makapala iya tu, iya ko otak bahasa, otak memahami. Pura narampi ni tau pandrita, karena ko kita erok. Jadi alia tamanita lo kurang maka daya ingat deule makapala berarti matandra kalan ni. Tandra kala sinaga ye. Maca putar maka dai pakoi nakoy. Itu tapi makunru makapala tu, ayeuna katau matandra-tandra politik na tu Pak makunru makapala. Tanda-tanda politik dan tu maka dah tak apa, ia nama kata maka dah makan jakui pakui papahang tak pada pahang, nampai cipo lu pudan kada uci wah bisa ni, matangga-tangga maka apa itu. Ya keliling ina apa itu dia nulis bapak di ulu, tapi ya toh melo ya kalau kita pada runtuk maka dipakui makoro. Jadi don rupa meto tu otak na pancaji pong Allah Taala. Magai angkat jagai dan lelewe untuk menghafal, angkat tu jelaskan dan lelewe. Ya naro. Jadi angka memahami dalil dengan otaknya bisa memahami, angka tu bisa menghafal. Jadi najagai dengan hafalan dan bisa menjabarkan dengan akaliah. Apa iya tu ya Pak makundu-kundu ama kapala. Waktu ku masih kalau ke pesantren wak duha kedua mengulon dan kau wajah dak dalam pahada dia bisa disambungkan dah maka guru tu jipat abdi almarhum baca pasina mengoloh aku ya tu puji jadi makiro makundu-kundu tapi aku akal-akal si biasa ro pisang kalau masa pajasu bute bakal dicubu kumundri na bocok dia kan minta jadi maka kau ya na satau pandrita jadi ajak tepas saya nak maka dah magi je ya nak aku nomor side dia nama gala maka apalah buat dijaji tu matandre pahang maka dah ide na pada dan ya dan masih jakung kenapa lah tapi masih dia tu nama tang masih jama pahang madari tu na malasi maka apalah tu kong kai podang tak diketahui podang apa-apa lima ngami kana itu ya aja maka tahu pakun run na de inak makometi tu tak sak maraki makometi pancaji namolah kai taro maka nama ya je nang kalakai maka kunrum nak kata lu ni podak demo pa aja tanan naki maka itu tak nah berarti matandre politik na lakai tah maka itu jadi agama itu sudah menentukan itu Allah itu sudah menentukan manusia seperti itu kemudian iya roko ilalanai di agama pae maka dah kau na idi manike kah ya ko magala ki ma puasa-puasa ya ko idi magala maka pala ya kapala ki iya idi de na taulei salawat na tapi apa iya to situ kanjak na ini hadiah ketiga iya tu kanjak na salawat katuda lele na nabita ni tahu masalah wa Korea dua tu malaikat ci di jampu iya rosalawat ci di pelatukannya ya yang katuko nabita mata aja si di agama maknanya ya ropa ini kata dia napahani iya ro maka dana palatukannya lailapor iya ro salawat kalau ko nabita jadi angka tu perbendaharaan salawat di sisi nabi iya ro salawat eta baca lo ko nabita angka tu tastor ko nabita iya na romatu nabuka nabita maka da iya na ummaku mega bilau doang nga iya na tu nalia syafaat iya na tu nakada iya tu tau mega salawatna iya le syafaat jadi aku nabuka ni amala aku pong Allah Taala nadena ganna itana ini nabita yana tu nak kada tau pandrite pega ini salawa munang kaporomonro maka rakyat kena salawa ini mani maka mau tega ya kami nama ponco sallallahu ala Muhammad melampe-lampe ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad apa ya upake Sayyidina Pak kau nggak tahu 5 parote saja pada upake Sayyidina aja nah dia ya lo upake Sayyidina Pak makadai biasa tahu pandritero na podanga ya kau makada ba Allahumma sholli ala Muhammad nama kate ke Muhammad Akbar Muhammad to Pak balu ke Muhammad to sana ni Muhammad ni gaji tu muasab yang kau makada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabi tanah jalur dia mungkin lagi ya ku makraba Allahumma shalli ala Muhammad iga ya aku itu le kurang la Muhammad osan jadi pakai Allahumma shalli untuk mapakalat bilok ke nabita pakai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad yang namana reko ku sampajangi angka na pangewangan angka makala aja namun tariri ya ini bawah
Kayak kami tolak. Ya risaliwan na pakai ni Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angka lalu patandri palanteri. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Ini di bawah. Tapi kayak salawat kami nama kanja. Nabi terampi hadis Bukhari Muslim. Salawat kami nama kanja. Yang itu salawat Ibrahimiyah. Dia naga cau kanja itu. Sinin na salawat. Yang itu dia cau kanja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya nutu salawat kami nama kanya Nabi tanah makana salawat Ibrahimiyah sana macio i pangulutan Nabi Ibrahim ilodong apa iya na tu pangulutan Nabi Ibrahim tahu pakanja na pa sinrere si cawe kang sin rawe-rawe na sange bicarogero si cawe kang akan jakan na nabita magay niya sa makanja na sa liwa ibasana di nagaga Nabi pada basana Nabi Ibrahim makanya disebut Khalilullah yang pay kumikiya sa tau kanja pa abasay namo manca di paboto ki 10 tahun napa to 5 masjidak ka 5 ngaso ta pamakadatu bali bolo ata tau pa kanja na pada 10 tau kalasi itu ampai cale pak ina to 5 kanja hatu namo cica misimu ba 5 tahun de 5 tahun do tay nang kasih mak bage ta pamakadaki tau pa kanja na pada 5 tahun de nang kana ba magay makana meto pandite ko me kiya sa tau kanja abasako Dene matoga apa iya tu besar namo tau seke puji toy mo tau seke maka dah kita seke besar payano kanja penalali nama kakadi ni semua pe maka dah makanja tay ko babasay na maka kakadi tapi maka dah iya tu tau pandrite ya sakama guru tasawuf bro cegau ko guru ta nakadaka magato si pe dosa na yaro pa kita seke na sai itu kok kita sau pe na de gaya sa tau seke de gaga tu bab kikir di dalam tasawuf ya kuma guru kita sau tasapa bab kikir de gaga aga ni pe angka bab tamak iya de gaga bab seke di situ kan itu di dalam tasawuf itu tidak ada kikir cuma bab tamak magai isenge tamak mango macecing iya kong kataw makada seke payano denen seke jadi kung magala milaw itu coba kare nama-nama ini pak iya kong makadaki maseke ini itu tulimelo milaw na iya tu dale pura na pak ngana po ngalata ala na palabdi dicukupkan dan dilebihkan dia gaga tau kura dale lempay suruh ki masjidakah jadi dia itu gak bab maseke, bab mangi macecin. Nang katau tu makada tu kat dianu kadi ko magala mapaling, mamakon itu. Apa dia tu nama seke, dia ko de milaw agaga. Panitia basigi itu menerima kada seke bayano dia nak kena sumbangi ko tu magala milaw sumbang sampai masa tan seke. Ika bagi lo. Jadi makon itu, dia na de tu magala milaw de mo kada maseke, agala ko makbere Nabi Ibrahim. Dia na tu disebut Khalilullah. Kekasih Allah magai denan reyan rewe pak yakini tuli kanja pagah napalina kangi andre baineta detan re kodega gatau kasih si tasapat si tudang manre maka tu Nabi Ibrahim jadi palina kangan re denan re kodega gatau kasih si nasi bawang angka patau kasih si angka pana yatim nasi bawang napa manre napa ni nasaje ngi jolo nan re rona yatim ni ya roto kasih si manre pinapa manre Nabi Ibrahim. Disitulah dia diakui. Ia na dalele na la tau pandritewe na sabari makadawe Nabi Ibrahim denan rei agagay ko dena sidakangi jolo. Ternyata pakai salama laitunu patapulo sona patapulo wanina denan rei api. Dena melo api man rei tau makanja pasidakana. Yan na tunala dasar tau makade kung kaaga cia kokonan reati pakanjaki pasidekan. Yan ang kabolanan reati deni tuno kanja pasidekan. Inaro na bicara to pandita. Apa tahu lagi dena nelo timan rei laitunu moha dede ditunu laitunu 40 sole 40 wanina ko tangana pi deni na mapalla.
Maagay lailagay sipa na api matunu sipa na minalaga po nga latala de napadanya pina napatumoy sipa na minalaga yun na to ampay mana ito napakit o pandritay makalamakay ganamo de naman rigagami ganamo tapi ako nalagay po nga lataala sipa matto na namo de na to kinamo namo makay ka ka makiro. Jadi yan itu sifat na nilaga aja na tamaselang makadawi ka panamo aja na mo dareke itu namo ipancaji memang balawo makoto ka pabalawo aja na jemus para masalah kan balawo anu ipancaji iya miro sifat manrena asemelo ilaga beko carana yan naruna na pagurang tapandrita pakanjakiwi patolak balana lalu bami itu balawo de nanre ya bukan dia tapasi maka dia balawai macigau memang ya nagadu suni dia makiro itu jika pagakan andre balawa saya nadi itu kagak tatandra itu ali tahu kali ko andre balawa saya angkat aja itu tahu dia di palam pucara mai makoro dia namanya pahang tolina jadi titi maka gato maka ya duna makoro padahal maladat ya lena ya toro tahu cek deh na dupa tolina jallo na lena mah jadi makoro tapi dia tahu agak kode gagah kemudian ya narona Nabi Ibrahim ia memerendes mananya pak nalamana sima atau pandritahe tau pa tau tariolo ia na tu makada oh ya ko to malu aja muan re ya kong kadale mu pamulang tapasina kangin nasa ni mula balu sikere ina riasa mula balu pagali pamulange yala koro sa bagian napaya sidakang de na bangkar usaha na tayatu yo pwede lakun rupahang lerak oo tay napaya silagang napa makana mula balu nasa majet na masola balu ko na tuli pakai mo mula balu na dito disuruh ko tari suruh ko masih dak kami itu tapahani tapi dito na ko masih tapahani ka iya may ka iya na to na kada taroy ya sangi taroy ya sidakang apa iya nito niya pun na ya gagay na reko kurang ya sidakang ya na to sire na sorupin rin ko Facebook makada tanya tahu sogi ya tu mega gagana iya miti ya sa tahu sogi make gunay waramparan na loko tahu iya nang kataw 10 miliar di na kulala rekaning na mo na dito na lingitan niya tahu sogi itu tahu mangon pak dena keguna waramparan iya mina reko ang kawaramparan na pakiguna lo kepada na rupa tahu iya na tiasa tahu sogi pede negay makiguna waramparata pede madece niya tahu karena banyak membantu orang lain Nabi Ibrahim na makor iya na tu ampai to matotario lo mapiara coki kanihe mapiara coki magay iya komelo iman re cokin na jolo nasa dia nganre nasa ni makada na sabadeno lelo mala tau kasiasi kolo na sidakay nalapak buray itu nakadalingi coki jolo tawana na pamonre selamat tuh mancaji Pak Domi ya mana tuh napake itu adalah doa yung po nak mondri de napahangir apa sih teruban gitu jadi kere tapahangi cedeye jadi aja tapasale maka masih nang kacoki pandre pasidak ya tuh namo aja tuh balawai mandre be pasidak kamatok ki hades maka de gaga dolo kolo mandre agagat ade nang ki pasidak ke sisi nang pengalataan iya kene makir pahangi Pak data dareke Aduh, mega pasti dah aku nak wani dua galunan rewe. Itu jadi itu dalam kaidahnya kau tahu paham. Ini aku agama itu tarimai takdir na Allah Taala. Tarimai aja tatolak. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qada'i maka pun Allah Ta'ala maka ni gini kita udah na syukuru kita pedaleku dena sabar karime abalai walam yarda ala qada'i dena ikhlas karime katantuaku fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tasalai lino ko jana ko lino mol apa tau ceya atau yaitu paliat lu praban siwai suruh siapapun na sompai aja nana ya na sompa suruh siapapun yang betul kan angka kama wa dipun na sompa ko aja nana ya na sabak magai apa iya ko ya wato yani ko cia ko ya to salai linoko pada ko ki bola itu
maka dan kana anak maka to akad do iye lawalengi na subali de na melok male maka cigok maka dareke sale bola lo musapa bola mon rima pe rumah iya ko bola pak menyamamo pak maka mo ega ya miko maka de punya suku saliban dalino ko kenri nelolo dega yung relese iya na to ampai mestinya bersyukur sakbara kemudian ikhlas menerima iya na to tahu suku citongan syukuru sakbara dan ikhlas makiro pak maka tu kata nasawi musisi obe mana kemana tahu maka dareke kalau ngasih wala ngasih nasawi serasi obe dareke pada season nai pabosi nasawi musisi obe ini nako terima ya ko maka dewe alhamdulillahosiwi syukuru maka da wala ngasih maka da ya toro puran patan ti pong Allah taala mudah-mudahan napa salamamu tenang apa makometi pak ya rupong Allah taala mai gatanna dina pade di tu biali tadi nama wai ya rupa balu esa den tarale sa nako tulibosi makiro aga mena lolo ngapa da koresa iko dina langsung ngaro pak barale pak man rasa itu pak barale ko dina langsung talu ngeso apa dina pak barale na mana aku barale jadi dipagalung itu lina mana wale ta masa maca da bosi mana ca bosi samane ko punalino iya na patuju mana ngita wehe betul kana iya rote itaro ina to ampai ko nilaw dongi aja na kumana capa na bayine ku anakku galuku darat kumana kage pak dong aku mana capa na ilaw dong ni bali bola puta pa salama ikasi ilaw dong ni masa giman relo ka ko de na dupe loka na padara loka makiro gilaw dong manang itu baru dikatakan hamba Allah iya aja syukuruki maka no makiro kato tu dale na payo ka pong Allah taala kalau ini yang dipakai insyaallah iya mi romelo pakai kata umar pero malie mapeca pitundu pe na binuto pitundu pandre na pasipulong tapi ako iya pak aja ni tapi ca pitundu pe dito sogi apa tau demi na mampu tau capurangan re mimpi na pak ganda pitundu pa jadi to sogi suruh mi mapandre makadami na bitanigi ni kita mapandre ko 10 na muharram pade apalana ko na pandre mana di sini na umaku mapamule pamula gila tu capana jadi suruh mi mapandre ko 10 muharram jadi suruh ki masih dekat jadi suruh ki mapecak pitul rupa maka apa tu gak tahu sogi maco to pa mapecak pitul rupa lepas itu awe ya rompai mapecak te pak cek dek modalana ya ropecak nang kawarra gola cala dua batu kalau kusidi napa mala warra puluh bolo kalau kaca 5 tau dena purai ni cek dek modalana nawak di mapandre makiro jadi tau sogi aja to pataco mapecak pitul rupa to mala ni lokalolo mala ni linga cening mana dia tahu sogi maka kiki jadi yo kono apan reki sidak kaki mapecak mana wi tete koro di balik pasero liki pasero angka dia saulolonga pa yang terakhir kada saulolonga maka dia ro pasero inali tahu sidongan tadi pasero sambarat tu na pake na lasima kegayasan ya ro pasero inali 10 muharram iya ko wani na pacuru ko bempana waktu nasawi pak nampu iya ko angka pasero na pacuru te ko bempai ko wani na tutui iya ko angka tau paramaki itu teh denan re parama iya tu pak di sana nah iya tu pas seringin na li na pasandre yo ko pintuna na pangoloyasi ididinna na pangoloyasi ididinna ro pasaringin dia ngoloyawa dia na pakai na gatumi wani pinagiling ya kong kapanga melo menreki bola na nape o kwa dena makapuja bisa dini punana bola itu dalam ilmu hikmah makiro jadi ang kamanang ya tu patake siba sajian le ya kong katau nasuk buka limpau ya tu muala mutatte muba ya tu ya naronala jadi makadai nala isima yo pidi yang liba minape lapo ajaro kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.